afise amakona we wafise aho yiwe hari amakona iyo turi muri sena sa Dumbwi ushobora kwatwereka nandero ushaka kumenya ko ndi fresh cyangwa ntari fresh asange inbox inyuma ya inbox ataza gutera komandere ko gasharada tiko sisi tiburya rero nikimenyamenya isuka ari kiremba nta nakafise umukobwa umwe araza ati none gasisi ujye umuhungu ko mwavuze ni kiremba akaje nigire kwishikirayo nirabire urumva ati ndabe neza yuko iyo bafungisiona nuko adafungisiona acharagenda akorako n'ukuboko acakora he haje tumbereza basi ukuboko gusa tumbereza ukuboko byonye ntukora ku tumbereze gusa akivuga wirata ucurira hari ijambo ntibaduduriye ariko ijambo cyanye na rimwe rigaca rituma wimagina uriwe aziska z inde comment aziska ni siska basi ngwaho wirabye nukuri kwima ngo basi nkwaza akabatsa urabona ko twoba tuberanye ni kiremba ikiremba ujya rero turakina turi kiremba bisobanura tuza dukina haba hari abantu cyangwa turi mu mupango tuba turi kumwe n'abandi dukinana niko turakina tubona emetre nonanti irabyutse muri kamera abantu bose ngo none kiremba kuri kiremba umuzino karisha pitako aka kamipita ariko sindahaguruka tunakuri kiremba tukaba tubona ibintu niyo byayanganye cyangwa ati rega mwibukine sinema nayundi ho ubuzima busanzwe karanyanyara STV every story matters. Fans mumeze bien nizere ko mumeze fresh turayikaze cyane abafana bacu cyangwa abakunzi bacu kuri STV kuri ekra ya STV mwamaze kubona abantu babiri no muhungu no mukobwa umusore n'inkumi baraberanye inkumi n'umusore muraberanye akajambo umusore yambaye impuzu y'ihuriro TV musi yanditse ineza kuri bose series yes ashimwe cyane nsomera kantu ko azi ka series kansomera kandi akavuze baunaki niyo ni Insolite bo Camamare ikiganiro cyitwa Insolite ariko kugira gitangure neza hajya nshaka kumenya insiguro mu Kirundi donc iri jambo rimbwire mu Kirundi confirmer donc bisigura iki ubu nuramuramutse kumenya uri kurakweba no ndakwe kimwe cyari okay mama Cycy imeze neza uri fresh ndameze neza ndagwaye ikiaze kandi kuri STV merci karibu kandi mwakoze ubu munsi uhabona gute birasa neza Cycy urahawe ikaze reka nsubire mbaza uyu muntu gukonfirma bisigura iki gukonfirma gukonfirma arakarutse Jemora numva ngo wowe ubwenge bwawe urakonfirma neza kandi induru nyinshi kamenga kavuga ibintu biri seriye none wowe urakonfirma jewe sindagitahuye nicyo shaka gutahura ubu ushatse kumubwira sawa wowe cyangwa yabwiye muhungu nimba ari fire nabwiye bose uwa nuko batamura kuri kamera ingene yabivuga agacerekana urutoki umenga umuntu numusaze uko nyene none ubu ushaka kuvuga ko bukonfirma donc burapanze kwemeza ko ubwenge bwawe buratoze buragoroye jere natawe ati ubwenge bwawe buremeje neza araga mu buzima iyo umuntu afise ishavu hari igihe avuga ibintu urumva ibitari ibyo
avuga byo ariko kimwe akavuga ibyo avuze ntibijyanye na gesta codes urumva zenda kubaza turakonfirma neza base nyimbo tatawe ibyo nakubwiye mwako kantu navuze mwubwo rurimi navuze basuze gutahura urutoki kweretse ko mututa bisigura ibyo wavuze sibyo ariko jaranda muturabivuga tu ariko niyo ni insolite nushaka kubwira umuntu ngo wopwe bwa urakonfirma neza ndagushimiye tambaye ndashimye Camamare nagiye ahantu ku ishuri ngiye ku ishuri bose nangiye kwiga ariko nari narahejeje so naragiye gusa naho ushaka ukemera ko wari ucika ntari umuntu agufata oya siniga hari canke n'ubugasanga uriga naje muri 2018 oya siniga vraiment n'imishatsi ntiyigura biza none hari umuntu yiga imishatsi iriga yego mu Burundi nta mishatsi ntiyiga ndibaza sinzi ko hari ariko leta ntivyemera basa hari igihugu imishatsi yiga imishatsi yiga niyo ni insolite ati turekane no mu Burundi niyo ni insolite ahandi naho muri Oman Oman yo bo imwe mu insolite maze rero kubona kuvugura abahiye ahubwo we kombozo turabayiga ega niyo ni insolite none muravuze nani Oman yarifu aho buroko batati kubera kuyumviriye Oman atagindi gihugu bon Oman no musi ari umugenzi kandi ariyizi no musi uri kwa kangaye kuwa gatatu ndafise umufana yambwiye mu gitondo ati yo Imana ishimwe sha umugabo wanje nawe yaraje gukora ino Oman niyo mpamvu kagumika ampli dose Oman ndahemera kuko hari amahera zimvye sawa kandi harareze haratunze bashiki bacu urumuteza kuhemera rero musi we niko ndagenda mu vyuwanje vya misi yose ngera ahantu hari ishuri ahantu bita kumubona hari urunyeshure rukuze kweri ashangwaye rukuze kwigwa mu windwi ruradodora reje hari ukuntu hari ama insolite kenshi aranzu baza umujama aradodora irya mbere irya kabiri murene ngo nzanomba bwiye umuyobozi w'ishuri murene ngo kutambwira ninjire directeur directeur ambwa ati tekana ngaho aya niyo masayo ku ishuri guma aho ndindi kishakiridoga acha mugira ngo henyene gisa nawe ati ngo nigo rusa nabi ngo ariko kuvuga ngo hengene nso ukana ari go rusa nabi je cyane ambwira ati none ntiwo bivuga cyara byumva nzi ngo ndiko namublaga nza numva ngo none jarankanga ngo none ngo ndamutiye ngo ubona sa gute cyabana kuvuga urabino vuga umuraho byumve no musaza aratinya nyina aratekana kidogo umuyobozi acatuma kinkoni aracinze zagiha igiti inkoni zitatu mbakubise imbwa z'amanyashure ngo wow we iya kabiri ngo yo iya gatatu wamujana bwati no abantu bako ranzomera kwe ni insolite atambwira bazi rero directeur geza ngaho wajeje ari serie gezaho umuyobozi ati acha yumishavu arasubira ya kane ngo kandi we ntiwumva iya gatanu ngo ndakubujije wahejeje amureka n'urutoku kunyene uku sinzi ko bambona ngo ndakubujije zitanu ya gatandatu ngo liwa liwalo liwe ndemewe kutumva directeur nta matwi ufise directeur ati karakabazo nta matwi ufise ariko yarayabona niyo ni insolite urumva acafata iyindwi abanyeshuri baramuzwe ngo ati uranzome reka ndabakorereko ati directeur ko wiyemera subira uri umugabo akomeye subira ya nyuma ngo ngomba directeur ngo ngomba ndagukubite inkoni uzihage hamuzori ndufuta subiye ngo ryama hasi ati ahubwo pimusubire imwe yonyene acarayizana n'inguvu nyinshi mubira acarayisama nawe acaramuhindukiza directeur gisusu hejuru yarakubiswe izo nkoni ati wankubise 6 acakubitwa 12 ndiko ndajya show apana zijya show za fake show di live ndimva nkamere bazomfunga pigwa fimbo directeur gisusu cyanase umva ciga mugabo oyaye nane ko ndatembera mu bisanzwe ariko yabonye show toyirenga nabonye show ntoyirengana nane ko ndakora nangiye mu byo gukora mfise nyene kamera eba bitanda pigwa fimbo jama katoka kakimbia ari kimbiaga haya kumubona ari ukuntu hari hasa nabi yaraciye mu vyondo bro wari gufumwa wiba 2 miliyari hakoko ariko se yo kwita umuyobozi
kuko igipolisi mu minota 3 cyari kiri ngaho urumva ngira Insolite turabona nk'iyo mu Burundi umunyeshuri avutura umuyobozi yabajije wewe ariko uramaze kuyibona Insolite ntacu reka nabwire Insolite yindi nziza muri uribuka ninde conference y'ihuriro TV yabereye muri Gera okay je nari nicaye ku ruhande we twari bwaba bagenzi cyane Camamare gusa wari uberewe warambe koti ya byari kikirato bavuga wewe savuga yaputse tsina wari wambaye costume za bien kama ni za bleu marine nivyo ya nawe ufise kuri utambuka waberewe mwene dai unanichukulia mbona umujama ariko arunguruye apana wewe umujama ari ku ruhande sino muvuga izina kubita asigara ubuntu bw'ubufurofuru kubona Camamare we ntiwaruzi ko abantu batakubona ariko barakubona turiko turasohoka dutahe nawe uri kusubira inyuma winjira usubira inyuma usatira cakidaje amazu ninde aho ni jewe uyo wewe cyambona aradugije umujama kandi arafitira n'ijisho mu kuraba abantu bose ko bariko takora muraba kumbe je nicaye ku ruhande kama ngusotera siyo uraduza uranwa ndi umva ndamubwire jama tona nimesarisha nikakaushi ariko waruzi ko batakuwe niyo ni Insolite mu majambo make ati jewe nanyoye ibisigazwa mu bisanzwe gusa birashika none wewe je narigeze kuja kurangura ifana cyamfata ikigazi nari umupeti kwenda byibuka urumva twajana na grand frère twicara ku moto je nkarira igazi nkiri umupeti nashitseyo ibidaje byose nabimaze tujya ari utuntu tuke dusigara sha ndiba nanyo nkifana yose 24 bouteilles kamoya kumbe misi bigama trovisere barakubona inyuma Zarumva grand frère ngene ko kidaje cha 21 sasa ngo yashiba ngo kuvaho yuko atamuntu ari kana atanu narasoboreka nakura ikidaje bukebwe nkagira umba nkunama kugira kitavuga nka na confidence nyinshi kumbe nini na ingi confidence tia sogeza micro oya egeta kumunwa iyi ni Insolite twaye hatariho confi ucuranwa wibaza ngo mukiyo ntibakubona nandero confidence ibyo nitevuze nikinyarwanda ico ongala Mr confirmé basi kubaza confidence we wararetse Congo confidence sawa tuzobibona muri commentaire wa neza tuzobibona muri commentaire tube seri ati ko tuchumbe neza nico nyene wabutse Mr ura confirmé neza mama ura Camamare ubwenge bwa ura confirmé neza so trovisere nkabona umujama aguma yipengamisha nkibaza ariko aragorora kumbe nunamye ashaka ndabe neza ibyuri cyanza nakuze ndiyumva none rya mujama yambonye gute urabona izosi rigize uku nabampeje ndabiretse ndikagororoka ntigeze ahindukiye natangiye gukora ndabatse kugiye gumagira ku trovisere kumbe karandaba ariko iyo ni Insolite byari yabinyibukije tataraja kure hari ikintu nibutse cyanumva ntwenze niko utabivuze utwega oya rindira arega mu gutangura kwiyumvira ikintu kugira utwenge kirafise intango yacu idatwenga hakagera rero ku ya Insolite igatuma utwenga yo mungu we mana yihanganira byinshi confidence uko nyene niko navutse yewe nyagasani confidence nyene niko navutse wavuze gute ndakubaza vuga neza vuga neza reka tubandanye Insolite confidence oya hari umujama yarafite umujama wo muri wo hanze sishatse kuvuga igihugu cyangwa ngo mvuga sishatse kuvuga igihugu cyangwa ngo mvuga amazina oya sasa uwo mujama yarafite telefone y'uburofa
umujama wiwe wo hanze cyamubwira ati mane uwo twaragogwanye muri meshi sibyo byiza rero iyo phone nta nakora video twovuga ngo ndakubone neza uragenda mu isoko urondera telefone nziza je higihe nzokurundikira ko wakumvise nzokurundikira azomurundikira azomurundikira amafaranga uvuge neza azomurundikira okay aho bisigura azomurundikira ko twakumvise akamwako ariko karenga ngazomurundikira amahera arambwira ati kore wo bukoze aramushimira sana biba biteranye n'ubwoba baravuga ati mani ni wa muntu mfise nukuri rero nta wundi mugenzi iyo hataba wewe sinzi kuna sinumva ko norose telefone gusa urakoze cyane tusawa genda mu isoko uyirondere uyironse ucuyifotora undungikire kandi wabwiye ntibayigurishe kuko igihe nzokunukira inoti umujya baratebuka mu isoko mu kinama aho aho ntaho nzi sashase kuvuga ikintu na kimwe cyo genda ntera inkuru agiye mu isoko arondera telefone arayironga arafotora ararungika atati niyo washimye timubwire uwo muntu ntayigurishe uwo muntu aramubwira ati ntuyigurishe iyi phone je nzokuzana amahera hirya yejo atashe mwijoro bazavugana ngo ahubwo rero uratse atigeje ni kure reka nze naguheje ejo saa yine uzogenda kuyigura iyo mungu we umuhungu yaraye igitanda cyose zunguka ati mana abantu ndandroyi imana dusengera twumva frere mu gitondo saa yine ntiyamwandikiye ntiyaja no ku murongo kumugoroba ntiyamwandikiye hirya yaje hageze yo ararindiriye mahera azabona umuntu higiye ku murongo aho yataje komande telefone igurisha telefone iraboneka ati wow yinjiye ku murongo ati mungu wangu akapiga simu akwanza irasona iriheretse iya kabiri acaritaba ati mbabarire nari kumwe na dogiteri n'ivyakunda y'umuntu umujarerecho naciye ikibazo nja mu bitaro atarafotora ifoto nyatfata isura ngari mu bitaro nafoto yifoto ku kuboko hariko sero mumugi acaramurungikira afite ariko nta cemeza ko yariwe nta cemeza ko yariwe kimwe cyo uwo muhungu nibisobanuye yuko ujya muntu yaravye ko telefone atamuzi ahubwo yari n'umugenzi wiwe ni nayo mpamvu yanse kuyigurisha azavuga ati je ujya mu mugenzi wanje sino mudekonera iyi telefone ngo ndayigurisha ujya ndamwizera ro arajabuja wa muhungu ntivyatebutse asavuga ati yatevye reka ndayimushira mu telefone amafaranga ntahava yakoresha n'ibindi kumbe amara ntahava yajya kubera yari yamubwiye detaye ya byose niyo mahera azopa ati franga ni kuri Marekani ntigamuja telefone bagomba bayigurisha mize nko kuyizana ayo mahera utarayajya kumbe umujama bamurungikiye amahera y'ibitaro ifoto y'ibitaro hariyo mbere ati ndamwereke ifoto ndamwereke message cyangwa ngirene harega uba wapanze ati ngomba nshatinge kuri WhatsApp ati uno muzi ndamwandikira Gorovision wapanze ko buri muntu wese buhura mwibarabutsa kumuramutsa umukoresha cya telefone ati Messi kugira bayibone mutize telefone turengene yo baramutsa ati uwo muhungu jewe nimagiye nk'ukuntu yambwiye yavuga ati hamwe murungikira nk'amahera menshi akagura nka iPhone mukuramutsa umuntu si bya bindi ngo mwiriwe agira ati ntuze mwiriwe kugira grip ate muraza akatamubwira ati araga handi ndiko ndakuramutsa agashegereza no kumara ataboneka abona kari indi telefone Cycy hariho Insolite yo kwa Camamare hariya muri mu muryango uranyukije twari gukina umunsi turi naguciriye mu bavuga ikiremba rindira ko kwigomba bivuga nk'uyizi cyo kintu mengo kirangora n'ikiremba mani kijya kigwara uyu twakinye filime agwaye ingwara y'ikiremba mu majambo make niki ntashupa
ntushukwa uvuze nabi apana sishukwa ikiremba izi yabanza bavuga wewe insobanuro y'ikiremba n'umuntu adashukwa apana ngo cyama ntashuka n'umuntu adakomeye okay nta fonction umuntu adafite ubugabo ni mu majambo niko tuvugane cyetonze nico okay urumva ha mu munsi turiko turakina tuvuye nyene mu twari ko turakina filme yari filme turiko turayikina tumaze guheza twavuye muri filme umukobwa umwe araza ati none gasisi ujye umuhungu ko mwavuze ni kiremba akaje nigira kwishikirayo nirabire urumva ati ndabe neza yuko iyo bafunctiona nuko adafunctiona acaragenda akorako n'ukuboko atakora he hanye tumbereza basi ukuboko gusa tumbereza ukuboko byonye ntukora kutumbereze gusa oya ugiye kuyuriro TV ntaco ni hepfo ya cishi n'ukuboko basi oya reka ntungire nabi urumva uwo mukobwa asharaza ati yo sisi tibugere rero nikimenya amenya suka ari kiremba nta nakafise bizigura yuko yabuze aha ndabeshe wowe umbwiye ko ari kawutiri vyimbye ngaho ibyo nivyo mwavuganye mwebwe ndabyotse none cyababa gusa kimwe cyo urazi ndakubwira hari abantu baba bimadina ati kuya kunitse nibiba yakinya ego hari ibintu biba rukuri ariko si byose tutaguciriye utaha uko ha ume Insolite tonde uri siri yuko ni vy'cinema wewe mu buzima busanzwe umeze fresh Jambo muzima busanzwe ushaka kumenya ko ndi fresh cyangwa ntari fresh asange inbox inyuma ya inbox ataza gutera komandere aho kabazo sisi waruka fise gose zambaza none wewe kuya jakarondeza akabura byari bigejeje gute urazi mu gukina filime sawa ncenda byibuka oya ntuteresharije ibintu nturavyibuka mu gukina filime bivanye na filime twaza dukina byasaba yuko mfata bijya yarondeye nkabinyegeza ukuntu kugira niyo byanku ugasanga muri sinema bishobora kunyanyara nkavuga ngo numuza mukorana ko ngo muza muri kamera urumva murakorana ariko nti idarapo n'indu ujya rero muza mukorana ko mpimindira hagera ishobora kuduga muri kamera nyine ngo kuribona iryo darapo muri kamera mu byo bimeze ne fresh rero urumva yaje kumpima tukiri kina bisobanura hajya ko nari nagerageje kubinyegeza ubyo naho ukora wo kabakabukorondera ukabura apana mugabo ugiye gukoza ko wo kumva ko hari ukuntu nyene itiyo rigenda likigondera ahantu fulani umva wewe umva icyo kuvuga afise amakona wewe afise aho yiye hari amakona iyo turi muri sena sa dumbu ushaka kwatwereka nandero umunsi umwe nanje utozoharabire muhigasha nagiye gutemberera umugenzi wanje tenda kundi pirawo pirawo iyo niyo mpamvu uvyibushe warotse pirawo iyo iroroshe urumva ahubwo pirawo ziri kwishi pirawo nyene nya pirawo cankwe pirawo nyene sawa pirawo nyene irimwo unyama ibishaza tegwe neza rero umugenzi wanje yari yantumiye kubera azi yuko nkunda ipirawo genda hayi nyene duhejeje gushika ku meza mbona aradodoye umuntu umugenzi wanje mbona aragiye kumugororira kiravuga umuntu aje agize ko gufungura ibiki mavuna nahaga kubera iki tanayikunda ni ntaco acaragenda namura nsanga n'umuhungu mwiza cyane kwa mbwa hari agatapi keza umuhungu acarakura ibirata yo nitabisha telefone kuko ibirata byaranuka ibyo birashika karanyanyanya barakuvutse oya ahubwo ngo amasero kumate ntibakuvutse hari abantu hari abantu
kuburyo akora kundi zonye mwana nishonje apetitira sinarikushobora kugumira n'ikibo sibyo gusa nakamota kawapira kakononeka nkaho kameramani kwica kirato yambaye yo kwambura nazane twumve tuzatuvuga abandi kimwatyo kira muntu afite isiri yiwe aho yo kwambura bana kana ari hani twosigara turi babiri na journaliste na nyenetu ivyo navyo tuzi kuko kirato kirakunyegeza ntigusarisha usanga atagorana n'umwe bafise urumva ntigigusarisha gisarisha iyo gikunda acavuga ko bari bahonyowe n'inka atanzara fise je nari igisukari hajya isukari kera yari izimbutse ushobora kugura nk'ikiro nk'amajana ngaha ayo narafasha ikintu nze yakona kiravuruga iko nini sasa twereke kandi gute emetero nonani se metre ga trevi cyane yafamba yari yavamba ni nonani urumva ndamushako 10 rero bisaba bana nkande kuriye ngaha ayi uku hoyibona izobakera muri deji wotuna kanuka bisaba rero ko umuntu agerageza akakunja aragaje hazogeraho dukora umufuko w'indani no musipi ni elastike ngirazashera ko wange nuzeyire kugira je narivye muhira siko mama wanje yarakaze mwene mama wanje ndibi sukari nzi ko atamuntu numwe ahari ndiko ndazuku bisaba ko nja mu cyumbi wanje campura na me byaba ngombwa ko nsohoka directement sinje mu cyumba nkakata mu cyumba ngo birasarisha umva bibona ko nsohokanye igikombe kuba kaga kombe kari mu isukari nyinshi maniga inzira ya mbere yari kunyegeze hari muri toilette uri kuranyumva fresh ngezereye muri toilette na ya sukari nawe baraje muri toilette sanikawaza nitupe sukari yote niombemo mbyumbe byumbe yazifani hapana jeno kandairire muri toilette lambura sukari ndayihaga iyindi ransigarako ndasohotse ngo ako ngwaho nyumwana beresha umuvyeyi ati ndapfuye mama ni biki utauriza ni biki wese urabasha kubana nukuri kw'Imana nivyo natanguriyeko nukuri kw'Imana niliba tudogo nilikuwa narambura tu siku hiyo nilikuwa narambura tu nini aha vuga nibiki merewe ntazi nivyo ndimo ati nukuri sinareko sinivyo twadukeye yesi twadukeye arjo nito gufyeta kubera urabona nari numva ikirungurira nibiki sibyaza kubwira wewe candabona ko atavyumvise nguvyo nibiki biri ku munwa wihanagura ngo jare yiki ngo wowe urajya ni wihanagura mbona mere ntavyo yamenye kikombe cyamura soka agakombe buke n'inkoni directem ni wewe wari ngaha wenyene wari kuvuga ngo urambura tudogo sinibwa bitawo kumbi yo ntavuga naye no kubesha ko atari je yagikomera gitwayemo nigapigwa gitive nayo ni Insolite wireza aho numva narireze umva none gasha umuntu akubwiye ati amuga nivyo arega hari ukuntu ibisuma burya ibisuma nka mwebwe nk'abandi nka ibisuma nka mwebwe hari ukuntu wivye uhuye n'umuntu wari we wose urakanguka ati uno uje kugufata uzorayo wakoze icyaha umupolisi wawe icyari cyo cyose gisaba yuko ufungwa umupolisi wari we wese muhura guma mwiyagiriza umuvuga ati waramfashe rero wewe ujya wumvise ati ngo waruzi ko ngo urashobora kubesha umuvyeyi ucura hurudukate uyambonye yamfumye uravuga kumbesha ariko arambwira naye namusabira ashatse mama ndaja gukina umupira ku mugoroba turafise akamaci ko yamera ibintu by'umupira yarabikunda yarabitahura ibindi ntiyabitahura ngo wewe besha umuvyeyi kumbe yagoma ambwira ati bajya ujya mu kocha wanyu yambwiye ko mudakina naye candaja ko ati niduki atogufye ntabyo bambajije nayo ni Insolite ndibuka
kera nkiri umwana muto urumva tubandanye okay bandanye naende ya Insolite umesikia hiyo umesikia nayo yumvise munsubiremo oye na hari ibintu uzaba bidasubirwa ubu wabwiye FM ati subira ibintu wabwira inde FM ni Insolite wabwira FM je nari mbuzuku ati kandi nkiyo usanga ya Insolite ya makamera yanyu nane bwa mbere twakoze ikiganiro nayo ni iki FM ni wakagaruka ako niko kabi rero tumunyuze umunsi wa mbere uresha umukobwa wa mbere inde nta ka Insolite kakubaye cewe vugisha ukuri umunsi wa mbere ari warukiri nk'umuntu wibujumbura pana hari wibujumbura umunsi wa mbere ndashe umukobwa wa mbere wibujumbura ariko kubera hari yaho mura umukobwa wa mbere umunsi wa mbere ndashe umukobwa wa mbere kabazo ndibaza wako mvuge mbe ndabyibuka kwanza ukuntu byagenze okay nani ngiye ku ishuri ruguru wari niga naritse ruguru bita gute yo mumanza mureke mvuge yo vuga wumbe wawe utarakurengana mama we aho ubona dushika ngaha tuba twarakotse wakoze kugira uronke umuntu uba warirutse hari umukobwa twigiga yabasha yitwa nde ntawe nibuka izina nawe ngatura nabibuka oya ntawe nibuka izina kuko hari kera kweri nawe urabizi ko atanaho burya rero oya abafana baca batahura banaelewa banaelewa ntushaka kwibuka amazina yari wa mukobwa ndabashimiye oya wewe impamvu utokwibuka amazina nta mwanya mfite wo kuyibuka ariko icyo mera nk'ubwira uko Camamare turaba abona ba exa tubana abantu niga hari umukobwa umwe mwiza kandi nitwari tujyanye yari kukuwa size yangu imbere we wari ndagaswa sawa hari abajama bafisaka agaponyo ibona kubera ego bari bafite amahera gusa je narambara kubarusha nyine style kwigira ga star ibintu nk'ibyo nakwa unutambuka rero nandero ubujya rero atomboje njanja uwo muzi ntomboje kigihugu utahura si misi yose zo none hari ubego misi yose hari umuntu nyuzamwo utabukenewe canja ko ndatongoza gutongoza bambwira ati nzogihe nyishu inyuma y'indwi imwe ndavuga ati aho nje mu mutwe wanje umuntu amaze kumbwira ko cyane umva ko yemeye kuko unyankira aho nyene tumwe ati ntibishoboka uwo mukobwa urugendo yafata kugira shiki wabo mutama ntigwari goroshe kwari nko kutuvata ingereranije ni nko kuva mu kivoga gushika muri ville apana mwibarabara riramburuye mu misozi ngoya riramburuye neza ako nakavuze abazobitahura ngoya ibarabara riramburuye rimeze gute riramvuye anje man ikirundi si cyinshi kuramburura nurumva ngo imene yara ni imene yarambura kiba cyapfuye Insolite ikirundi kiriseri gusa byiza wohora nkabandanya kuko ndavyibagiye sawa hari mu misozi waraduka niho mwaba kamanuka iwabo iwanyu twaba ku gasantre wewe yacava ngaho onya kagenda iwabo rero yaramanuka kaduka kamanuka nca mvuga ati uwo mukobwa ko yambwiye ati ngo azompinyishu ubu yemeye buri munsi tuvuye ku ishuri nk'iyo ndwi yose namuherekeza kugeza iwabo kumbuka mushatse ati sawa nakoze akazi ndataje kandi namushikana iwabo nkataha jenyene mwibarabara somnali zo mwijoro iwa ntabyo kuvuga ngo amasaha sinibuka amasaha gusa
nava ku ishuri sinaca no muhira maki wabo inzara munda njewe navi wabo nashika ngaha muhira ari uko mvuye iwabo urugendo rushika nko kwa masaha 2 cyangwa 3 muhagara urumva rero ejo buca ari ntuzenya indwi kwira uwo munsi rero uretse ikintu cyabaye ndambwira ati burya rero ushobora kuba waribagiye indwi izokwira ejo kandi ndibaza ni fresh hibona yuko ndagukunda buri munsi kwerekeza ambwira ati nta kibazo wewe ejo nukuri nzoguhingira ponse yawe mutama ejo naraye ndi fresh mani na stress nari mfise ngora ndagushimiye bivanye nuko nari ndamuzi canke namubona ukuntu tuyaga fresh duherekeza nije wimagine urugendo rw'indwi yose amasaha 3 iwabo yahagenda amasaha 3 kugira shike muhira kubera turi kunza ndamuherekeza nta kuntu yari kwipakiza ikinga amasaha imisi ngahe imisi ndwi imisi 6 kubera uwindwi sinagiye hari cyabaye burya umunsi w'indwi uragera ndavuga ati sinorindira ngo dutahe ahubwo ndamutinga muri pause manu uwo munsi sinitse uwo munsi nari mwishuri ariko nkubeshe ngo hari ikintu na kimwe nigeze numviritse no bambeshe abo ikintu nakoze narinze gucapa kwaro gucapa tuntu dushugwe kugapapye mvuga ati aha karaponse kaje kintu mitandamu kado ndashika iyo bakwishyuye neza ariko yego nangorane iyo neza urayumva ujya rero ndambwira ati ujya rati rero ndakubwire ntagiye kwibuka okay yitwa Odira onde Odira ntuburi kurabikura mu mutwe wawe oya no kuri nibyo nyene rero ndavuga ati tubona nawe ndibanza ntabyo kurinda ngo ndinde guherekeza no munsi nashobora kumbwiye kandi kameme twamaze kugira muri pause ndindiriye kare pause ka amavuga tunda mufise izi mkuntu tsiyemera ngo zifise amahera ndamubyimbeko cyo rero turazire ndakubwiye tugenda twicara ati bagomba ndavuga ati ahubwo wari watifte barama iteka tugenda twicara turagenda mu ishuri ryari vide yo Mungu we bane hari ibintu biba reka manze ndemeza ahubwo tugiye mu ishure turicara sina twicara nyuko yicaye hanje ndahindukiza intebe je kubera nari umubarbaro nigira ibyo nshatse ndahindukiza intebe twicara rero turabana Metre 90 burya rero ndavuga ati aha rero ubu ndamufise burya rero ndakubyiza ukuri nakubeshe je nta mutima mu bifise kandi kubeshe mu buzima si byiza urumva nase guce ndakubwirira hajya nyene nabona umenga si byiza wabibona nabi no ndakugaye ariko gusa nyene mumbabarire kuba naratevye kuyishura numati mumbabarire ndavuga ati mama yake na mama umuntu yarankunze arakauka ati nukuri wiravye akivuga wiravye mani hari ijambo ntibaduduriyeko ariko ijambo cyonyine rimwe rigaca rituma wimagina uriwe aziska z inde comment aziska ni siska basi ngwaho wiravye nukuri kwima ngo basi nkwaza akabaza urabona ko twoba tuberanye nawe ati aho rero nje ndamubaza ati nacyo kibazo uba witeze inyishu zibiri yego canke oya ni nyinshi imwe muri none muri izo nyishu zibiri nje umva no cagura yahe nka jewe ubwanje jewe ni wira ni wiyumva ko novuga ego wiyumva ko ari yego
tisawa nta kibazo ati kimwe cyo Jesse ndahana oya kandi sindakwishura lakini utaweza Nitaweza nini mama? Ngo njewe kw'ishure nza nipakiti kandi ndisiga kandi ndakenera ibintu byinshi kw'ishure ndambwira ati nanje nkwaza ikibazo nakumva ko jewe ibintu nza mvuga nyene numva ndihagazeho kandi ibintu nza mvuga birumvikana cyane amaze ikibazo ati none nkubaze mbega urapanze uracabi wanyu bakwamama na so wawe ufise abavyeyi bose yego ninde yakuzanye kw'ishure papa niyo kwandikishije niyo kumenyesha ishure niyo kuri ishure yego none mwivyo bintu byose wumva ushaka kungereka ku mutwe wabisavye so warabikwima bakuvyaenda kure kandi wafise amafaranga ari umupapa twa turabana ngwaho nyene ngobyo rero ngaho nakumvise ngo shaka kugeze ngaho gusa kungeze ngaho inyishu yawe iraboneka inyishu yawe urayihaye ndacyari wa papa rero mu gihe ibyo nokenana ndaza kubisaba papa wowe uhari urumva ndacyari wa papa ntituberanye ntidukwiye naho duhuriye ntunasubiye no kunyiyumvira ahubwo ntusubire no kunkurikira waciye ugenda gute aho nyene direct naciye ntangura kwiyumvira reka ntarabyibagira nza ntangura kwiyumvira urugendo nagiye kandi nk'urwo rugendo rwose abantu bose nabemeza yuko dukundanye kubera ko batubona turi kumwe kandi rero kutubona ntibigera babona ngo tuza dushwana ahubwo twayaga neza nkanamuherekeza kugeza n'iwabo namaze ikintu c'iminota igera kuri 3 turi kumwe ataragenda nk'iciyumvira gusa iminsi twamaze turi nza ndamuherekeza urundira ubusa ariko warondera umuntu wa papa sawa ukaraciyemo umugabo none ubu bose sabase wabo bose sabase wabo abande rero mwese murabaso banyu navuza mvuko muri ko nkabande rero abakobwa bose bakiri wabo ntibari bavuze uko bose n'aba papa wabo abuwe wawe urumva mbazarira dondagure mubo tugire nka batandatu uvuze sinagata wavuze uku none bose sabase wabo bisigura biwawe bose abase wabo abakobwa bose nubu bakiri wabo urumva bagize barezwe na base na banyina baracyara base niko nashatse kuvuga baracyara base umusheri wawe yitwa ntiharagira ko namuvuga izina kuri TV tumuvuga ya nzomuvuga n'ibyakenerwa ntihashika sawa Insolite tumaze kugira n'umusheri wawe muri filme niya muri filme umusheri wo muri filme umusheri wo muri filme nuko nyene nuko kwanza kwa ile sinema ijya sinema ya nani ya iyi nyene amayobera y'ubuzima sinaza nkina ndikiremba hariyo sene tugeze gukina nyene duhagaze ukuntu birahara kamera ntiyari ngaha oya yashika kugeza hasi canke yose sasa yakina wa ndikiremba ikiremba ujya rero turakina turi kiremba bisobanura tuza dukina haba hari abantu cyangwa turi mu mpango tuba turi kumwe n'abandi dukinana niko turakina tubona emetre nonanti rabyutse muri kamera abantu bose ngo none kiremba kuri kiremba umuzino karisha pitako ako kamipita ariko sindahaguruka tunakurikiremba tukaba tubona ibintu
niyo byayanganye cyangwa ati rega mwibukine mwibukine sinema nayo ubundi ho ubuzima busanzwe karanyanyara rero nawe umuraba ku ruhande oya nuko nawe yaraha muhe bizu y'igihindi turi muri film kandi je ntari umuhindi sawa ntacyo muhe care fata 3 secondes ni turi muri film ata turi muri film rero mena oya reka kuntuburira kunjaniranya kuja kumfatira boca bameba kwere byakwe umusheri wanje uca mpeba okay Cedrera abakunzi ba STV abakunzi ba inde bande ntayuzi oya vuga ibyo wavutse STV ndako warutinye kubisubiramo abakunzi biyavuze abakunzi biyuvuze iyo tivuvuze wewe inyene aho twansiki iragoye kuvuga twanse Insolite okay kubera ko twakumvise babwiragire subscribe abakunzi ba wavuze STV ICTV nabajije ikibazo hari ibintu bibiri bo hariho STV na ACTV na apana asre ACTV oya nico kimwe Igifaransa n'icyongereza ACTV apana IC ariko ivyo uvuga ACTV abakunzi ba ACTV mukore subscribe aho ariko update musengeye mukorire nyene navuze na like na comment na share sivyo kugira ibikorwa bigende neza cyane cyane comment ijambo ba comment kwanza kwa bagira comment kugira tumenye makosa twaba twarakoze muri rya film tumenye ko twohindura nibyo byaba byiza kurusha kubera ko comment idufasha guhindura igikorwa kandi gatuma tugenda uko bashaka ariko si comment zose zotuma tugenda uko bashaka oya ariko hariyo comment zidufasha guhindura ibitekerezo muri film okay Cedrera abakunzi ba STV kandi tubabwira kuri mwiza kandi tubabwira kare abakore subscribe ntege kwivyo mvuga twasetse kukumva ko nukavuga baseze kandi ukavuga bye babwire babwira ati bakunzi bahise babivuze ndindakora bavuze gute bashaka nawe akatwi k'umukobwa ariko rero abantu bazara kigani baba basaka nyene kuyawe twagiye kuvuga none ndaho turabasezeye abakuzi bacu vuga ni STV ibiro STV bagire subscribe kuri subscribe vuga cyane ongereza uramurusha mwene data tubashimire cyane dushimira n'abakunzi bacu arushande umviriza umunsi nagarutse doza dabazaniye inkuru zitweza gose gusumbizi z'ama Insolite komera ntangorane Yes tubashimire cyane mwebwe mwese mwadukurikiranye turizera yuko ngo mukundane none ubunye muvuga tubashimire cyane abakunzi ba STV muradukunda turabize ko natwe turabakunda reka dore ikindi kiganiro bye bye ciao STV every story matters.